ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Labsan ka pa'y ngagsagsagad dito'y arubayan nyo, Maray. Papanamon, nagsapa kamutan, Maray. Agkapi kami kumakin ni Badungkaw, ngumawan pa'y maikapi at tinapay. Sapay masapa kami kumaamapan ijay bangkag sakbay apumudaw. Ay, may mayat ngagpaiso ti masapa. Tanagpudot no nakangaton ti inay. Wen nga rod, Maray. Ala, labsan ka pa'y, Maray. Ay, partakam nga rod, tani Mari ko anang ti ag-duty ita di ta barangay hall. Amang numasapa amang rikap ita. Kasta ka day, malangarod, Maray. Agyam anak itimbagam. Saan mo ka di nga intugot ti cellphone mo, Kwarog? Awagan nakakano ni uncle mo. Angam di nakakanumot maawagan. Ay, in charge ko nga may nantay. Imawag ka di kada kayaw. Wen, masapul ka nung ag-meeting kayo nga oray awan ni Inteng. Ha? Si Kati Mangidaulo kadagiti kakadwam nga clean up drive. Kanayon kami mag-clean up drive, antay. Dayta matibilin ni uncle mo. Masapul ka no pa'y nga ada documentation na. Picturen yaw ti panagdalus yaw. Kasapulan pa'y ti picture, kit makita damot anadalaws ti igit ti kalsada dito'y kabildatan. Ay masapul nga agtungpal kayo taisumat nga rod ti bilin ni uncle mo. Amom ka diti babae asamo nga diti barangay hall, Kwarog. Ay, saan ko mat nga amaw kagawad? Apay nga inisuman na ka, akaslam amo na ka. Umayan. Ibaga na siguro tigagara na no makadanon dito'y ayan na. Agturong dito'y. Ala, ay damagam no anya ti masapul na. Uwan kagawan. Anya ka di barangay daytoy, Manong? Si kaka di ti kapitan? Ay, uncle ko ti kapitan dito'y. Barangay kabildatan dayto'y a barangay. Awan ita ni uncle ko a kapitan. Tada dinarayan na a seminar. Apay ka di adeng. Apay nga rod ang nakatugaw ka dito barangay hall, no saan asika ti kapitan? Ay, siyak ti chiptanod di tawi adeng. Kwarong tinagan kao. Isumat ni kagawad kwanang. Kastagayam. Nagwapo ka man, Manong Kwarog. Ha? Ay, agyaman na tayong bagam ti agpaiso ading kao. Anyamat nga tinagan mau, ading anapintas. Siyak ni Maya. Umay ko kanu kitaan ti panag-meeting yu. Ay, kasta ka di adeng. No kasta, naggapo ka di opisina ti DILJ? Wan Manong. Saan ka di nga da meeting yu ita? Una adeng, angam nasapa pa'y. Urayin mi pa'y adag iti umay makimiting. Sige. Makipagurayak mat nga rod, Manong. Ala, in kayo pa'y nga rod agtugaw iji unay. Adatugaw ijay. Adamatan na pudot adanaom kan kapay. Agpili kayaw no anya ti kayat yaw. Napanan jay babae, di taunag. Kwarog, mabati ka kade. Anaggapoday jay ijay DILJ. Nagduha-duha kayaw kagawad. Ay, kasano katawan ay di na. Di pa nagkawkawas na. Kasla saan mo't ang naggapo ijay DILJ. Kan di pa nagsasauna. Kasla questionable. Nga ta, ala, palubusan tayo latang agubsab. Anya pa ingay. Ngam ada pa nagdwa-dwak. Tingamin itsura na. Nga mga no itsura laang kagawad. Saan tayo nga amaw, ti adda iti kaunggan na. Gapo ka day, taimbaga na agwapo ka. Kat napasablogan ka matang, Kwarog. Uy, saan mo ta? Nagpaisumatimbaga na agwapo ak. Di ka man. Kursunada na kansamat ti babae. Wandakis na, tabaruak mait. Balasang paimot siguro day jay. Adda ka no maangay a meeting ije barangay hall. Intamot makimiting Apay, masapol adwata ang makimiting. San ka day nga awan papanam?
May mayat ano umay kamag. Tapno manggam no anya ti bagada. Ay kat mapanak no da ayuda. Angam no awan. Tak-tak lang, ti panagbiag day ta. Ha, day tati ko na da rupat ayuda. Ngam numiteng masadaw. Adaya tao asa narupat ayuda. Ngam no day tay bagbagada amiteng. Kahit adda pakuyog na nga iteng. Ay kat mayata. Di ka lamabain iti kasta ngay bagbagam. Ingkaki di mo makimiteng. Mapan ka lang aruday. Denggam taon, no day bagada nga ayuda. Tapno amutan no kanaw. Tao muna aktaw ang makipila. Silinsyaw kakadwa. Sana mangag ti may bagano tumanagari kayaw. Kwarog. Aglualo tayo pa'y sakbay ang mairugi ti meeting. Asino nga rod ti mangidaulo iti karara, gadeng? Chef, asino na ita babae? Unrod. Bakay dayawak ti May, naggapu ka naw, ijay DILJ. Nga umay dumngag iti meeting tayaw. Ay, kasta. Iso ni Maya. Kinid daw na nga iso kano ti mangidaulo iti lualaw. Ay, unrod. Iligayang ti babae. Sige, Agtan na tayo marunong tagkararan. Alagdag tayo. Sige, agkararag tayo. Apo, aman nakabalin. Agyaman kami iti amin aparabor, nga impaay mo kada kami. Kidawag ko abindisyonam ni Kwarog. Tapno makakita ko iti agbalin nga asawa na. Tani, mabaakanan. Kastamot to'y kagawad da dito'y kabildatan. Maysan abaak. Adda ko mamat makasirpat kan kwa na. Na, anya mati kararagan day tatao. Dagiti din ba ti kararagan na. Anya nga timbagada ijimitingan. Kaano nga dayuda? Saan nga ayuda, timbagada? No dikat may papan iti aramidon, tapno maliklikan ti dinggay. Day talaki din ti kanayon da kay bagbaga. Dingdinggay. Ado nga min dagiti makaamaw ngam nakurang da iti panangipatungpal. Kas kuma iti wara alata a makargaan iti tudaw. Pagitlugan dagiti lamok dagita. Ti goma nga kaiwara kas kada sabot a mabalin a pagitlugan dagiti lamaw. Ay, makauma dingdinggay. Kasla nadadail a plaka. Amaw ngam di mo matsurutan. Kas kumaday ta imbeleng mo asabaw. Nakatangad. No agto daw kat makargaan iti danaw pagitlugan ti lamaw. Ay, no awan nga rod ti ayuda. Kahit awan survey day ta meeting. Aggai kakit di taglawlaw. Tapno awan pagapunan dagiti lamaw. Ibagam ka na kita ag clean up drive. Tapakigaik dan. Anya! Nalpasan ti meeting. Ngam di pa'y matagawid day ta babae. Nga raw kagawad. Mabainak mo't amang paawid kan kwa na. Kuna na anagapo ija di ay iljay. Ngam ti imbaga na iti meeting. Kat maipapan iti panang salwad iti salunat. Ayun nga agpaisaw. Apay akas jay. Maburbur siya anak iti day ta babae. Anya nga tanga agpaiso ti gagara na diti kabildatan. Nung pudnumat kit iti imbagana, may papaniti panang salwad iti salunat. Kontra iti dinggay, saan ka day? Ewan mo't kit day. Medyo na ba inanak, iti nagkararag. Ta duata mo'tin nga inayon na iti kararag na. Nga raw kagawad. At dapat agkat-katawa iti ligaw. Manong Kwarog, mabalin ka di nga umayak mat, iti balayo? Ha? Ay, saan mo't kiti adakais no umay ka iti balay? Madamay bagat ti taaw. Anya ko mati may bagada. Makidagusak laeng mat. Mumat dagiti tattaaw. Naalas akitain ti balasang amapan iti balay ti may sa abaraw. Nang runa katagmay may sakit yung agigyan. Awan pa'y ngamin amok apagawidak, Manong Kwarog. Anya? Awan ti amo mapagawidam. Day tatipudno, Manong. Awan ka diti amom apakidagusak ditoy. Ay, mabitlaing. Tainak man damagan ni kagawad kwa nang. Apay akaslada parikot maw. Ay,
Ni Maya kagawad, kunana kiti na makidagos iti balay ikaw. Si Kaman no, pasang bayan medyo balay mo. Total, madlaw ko akursunada na ka. Ni kagawad, mate. Alangan nga iti balay ko ti pakidagusan na. San ka di amay mayat no dito'y balay mo? Tagpada kayo mo't babae. Mabuti nga amang padagos dito'y balay ko. Nanyangarot nga iti ramidon ta kagawad. Awan mo't ngamin ni Angkal, ta iso ko matimang sa nga ilay. Kastoy langan. Adamot bakan ti akwarto, iji barangay hall. Iji laang na maturog Adamot paglutuan, kan mailuto ijay. Unggaya man niya, kagawad. Ijay langin nga agpaiso ti pagdagusan na. Imbati da kanyak ti tulbag. Ta siya kano ti kaasitgan di ta barangay hall. Alao mo. Amumat siguro ti aglutuan niya ading kao. Amok manong kwarog. Ada ka di pakidagusak? Adda bakan ti akwarto dito'y barangay hall. Dito'y ka na maturog. At damat paglutuan kan mailuto di taoy. Agyaman ak unay, manong kwarog. Ay na, saan ka lang anataar? Nasingpot ka pa'y. Agyaman ak unay, kwarog ko. Sige nga din, tadabay papanak. Umay kan tumadamdamaan, no makaluto Tamangan ta dito'y barangay hall ha? Kwarog. Makitan to, ading. Gumatangak man iti mantika, Maray. Ang adaman nakitak di ta barangay haul. Kasla jay babae idi meeting day jay. Huwan, Maray. Pinadagas mi kan ni Kwarog di ta. Ta ako na makidagos ka no kan ni Kwarog. Mabain mo't ni Kwarog. Anya, saan amabutang makidagos kin ni Kwarog? Kasla mo ngamin addamakun ko na day jay babae, Maray. Agpadatan samot iti atap. Atap nga adda tililing na. Narigat mo't ngamin abalikson. Ta mga no kamalay. Panagkitak pa'y lang kan kwa na idi meeting kasla, Maray. Ang gusto mo kiti ati imbagbagana. Day tamot nga ron ti makagapaw, no apay asaan ko amay baga ti atap ko. Ngamin, husto mo ti ibagbagana. Apay akas lang mariribukan ka, Kwarog. Diyan babae di meeting antay. Makapadanag, mate. Anya ti maipapan iti babae. Taapay amadanagan ka, ako nam. Pinadagos mi kinikagawad iti barangay haul. Kunana ngamin nga umay ka no iti balay kaw. Nahisos. Nadlaw ko. Naasidag unay kan ka, Kwarog. Kunapay ti daddo maakursunada nakakanaw. Sa bagay, napintas mo't kitday. Ang mapakas lakabutang kawantay. Anya! Babae, kabutang mo. Italaang nga agkursunada kan ka, mabutang kapay. Ay na, baliktad sa amutan ti mapaspasamak. Ay, jak man na mo antay, no apay akabutang kaw. No umasidag ngamin kat kasla kayat nakatukmaan. Kunak at tulungan nak amanggaik di taaglawlaw tanasamag. Di nak matulungan. Jak masangaw timang dalos dita. Dagiti makasangaw, ison timang dalos. Ay, imbag ki di jay babae nga datililing na. Tamo na dagita. Ngam si kaama ko na alimpew. Awan amaw. Apay, patsyamay, dahil tililing na ako na. Sa kantulag balaw, no adan mapasamak mo, gapo ka dagiti lamaw. Lamok only, pagdanagam nga. Ala aman kit di iti picture ti babae. Taing ka i-report ija ilay. Apay ngay asaan mutan nga agawid. Aywan kaya man tay. Mapanak man ngagpaisaw. Ang mga nuad namang biro kakabagyan na. Wen, kalpasan na. Ingka iti ayan dagiti pulis. Ibagam asimmang bay dito kabildatan. Nga ibagbaga na anaggapo iti opisina ti DILJ. Nga uray saan samay. Ay,
Unngag paisuan tay. Sige, tamapana ka di barangay haul ta pikturak. Ay, sige. Ay, sabaling ngamin ti atap ko iti day di babae kahit. Uray ni kagawad. Sabali mo ti atap na. Agawaam nga road, kwarog. Taamangan no sabalin ti aramidon day di babae. Pikturan ka man natin. Ay, kwarog. Umay ka, tamangantan. Nakaluto ako. Ay, nalpasa ko na nga natin. Pikturan ka. Tapno adda pakalaglagi pakin ka. Ah? Guray ka dito Tadda pa panakbiait. Ay, pumanaw ka kadi? Tako nam, pakalaglaki pam, kwaro? Ay, siya nakapumanaw. Adala pa panak. Nga magsubliak mo't laang. O sige nga, Rod. Urayak ti pa nagsublim, ha? Agyan ka pa dito yung aruda. Saan ka pumampanaw, tapno madanon ka dito, ating. Ay, wan, kwarog. Urayan ka ditoy. Basta, sublyanak, Oh, kita man. Kuna ti doktor anatingki ka. Imbaglaki di Ta saan ka napakarwan? Ta nasigod ta ti imay dito ospital. Dinggi ka diti resulta ti laboratory. Wang kanaw. Si kanto mga main. Di mo ammo ti dumdumngag iti bagbagada pagsayaatan ti kaadwan. Yak ni damnama. Asyak ti madingge. Gapo iti kinasulpeng ka. Wang nga raud. Iso nga agtungpal ka nga main iti ibagada no pagsayatan. Ay, nay. Ikaw gumaak to nadalos ame nga aglawlaw ta. Ken saan ko nga ipalubaws nga da maurno nga danaw mapagitlugan dagiti lamak. No idi pa'y kumanagtungpal ka, saan anapasamakin ka dayta? Wen, agtungpala ka. No sa anak man din amadinggay. May inala dagiti masaknan ni Maya. Ang kagawad, sigod gayam anas, ngam nadan iti sakay. Nakalibas gayam iti mental patient hospital. Madlaw ko ngamin akaslasaan normal. Naupay kasta, adamot na saya at nga imbaga na idimiting tayaw. Ungarod kagawad, nilaang tatabadong ti sulpang, ti san anamatay, isu aday jay, nadinggay. Ay natatabadong, agtungpal ka ngamin no pagsayaatan ti bagbagata. Saan lang nga ayuda ti pagsayaatan ti tao. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Jun Rep. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.